centralina security bi katang han hectare som Allah thei tu te ten defense raheng piang hel ho tom ku kom na ang chi rama hectare nga Allah thei tu te tan mulia chu bang chuan ei hi chu adik lo ni in forest officers meeting te kan to wa ni som pali tha som sang ni som ni pakata ti chuan kan pom lo thu hi ministry for environment forest and climate change government of India kan thelu tha hemi nu hian central lampoi formality ati dan tumpa ma ti tur dan zo jerin ma la sun zo be pata Lok Sabha Secretariat Joint Committee on Forest Conservation Amendment 2023 lekha ni tua me sang ni som ni le patum hangin office memorandum kha ani suaka chu heta Silonga Regional Office aron the chobin chumi na chuan Chief Secretary memorandum e office memorandum hi aron the lu ya chumi chu kan du lo te sei turin chung ni ro a gautia kan thain Lok Sabha Joint Committee Study Visit Program an le khan an du lo thu an su khen le ko ani chumi nuwa ju ni khata amendment bill comment na kha Joint Committee on Forest Conservation Amendment Bill Lok Sabha Secretariat khan PCCF min email mangin kan the thalia din chumi nuwa chuan Juni som pro sang ni som ni pathuma bil manga forest amendment kan kom no thu election chiar soka siamin central joint secretary joint committee of forest Lok Sabha Secretariat kan thun thale bok ani ichuan kan duro na poi thang hi kan siaka ei chila dan phara kang hian ron sei so tu manga kun ti toil turtan sei kim to ko nga hemi nu hian March ni som ni wasang ni som ni pathum khan Lok Sabha Union Minister Khan aron phara tichuan an om na maya hemi ni ve khan hemi ni hian aron introduce chumi nuwa chuan Lok Sabha o khan Joint Parliamentary Committee Lok Sabha member kangin mi som thum pakhat Rajya Sabha train mi som an ron ruata tichuan khan ho khan Gautia expert committee te department ministry sang te BRO BSF DRDO sang te ham ti ho tenen khan in ronin Gautia meeting anon ko saya en ta hian bi sang mun midang dang in ngai tan sang khat te zathum bakwa te ko an lo thelu te ko hi thir te le a ichuan kha joint parliamentary committee meeting do ti akhan Mizoram kan point ng principal secretary kan PCCF kan tir kapoka dulo thubok ang suksay leni amaro chu khak tiangan si khang kara khan central chuan July ni som pasang ni som ni pathum akhan ha an bi la kha an ron pom luita ti chuan Rajya Sabha po August ni sang ni som ni pathum khan aron pas pe oka dilo gas ni sang ni som ni pathum akhan India in gazeta aron soa eti lai hian a effective date aman hun tu hi aron so dilo wa tichuan MNF sarkar uzoram thanga kai ko chuan to chua ma kan la na le kan do ka na thute central kan the luwa kan sei don nuwa omsia ani ta lo bangin bi pui ro rel na sut pui kan buana ichuan ni som ni pani tharia sang ni som ni pathum khan resolution ulo turin cabinetin kan rel tuwa ichuan kan resolution minga chuan hian soya that this house must be resolved to oppose the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram. Din kan puro ta
ta kiam ema tu kan ya hei hi mizo mi puite dik na le chan bo rum hala turatan te le mizo mi puite maso na turatana kan putlu ani kha resolution kha ni som thum kharia sang le som ti thuma khan central ulan mathuya zote commissioner le secretary assembly in khuda secretary lok sabha an thon thaka lani chuan mizoram kan chu kan ti thei to kan ti to a sarkar ang ministry kon kan ti thei to kan ti a in khaba ka khan assembly a mi ro re ta kan ti lo to a assembly property a kan va in da lu ta ani point central an the lu ta ni chuan election kha lo nai som ta a office ta ko ka thumumal talawa khatia sarkar nga kan ti thei chin a ko ta fi lu khan ini chuan mi puya kan chuan ko a sarkar thar kan hol le kuna chak zo ka mala tura in bo sain kha election lam kan han hoisan chota khan ya